Imanen kasi gusto ko kanero di. Saka Facebook hin kecho es Facebook. Kuna marimason jes Facebook sa kamande mata chay chay hu wahana hu iman sumanda ni suman chay ka remanchis celulamanta kay pikan que ocupe aquí en la computadora con la laptop con hinantin bin que taka usang hinantin bin cetak a ver hinantin bin usang hinantin tirse muy un timpe ari nekin ko imata chay nuka mana saya di Facebook tu hina mana kali kita saya di Facebook hina kai kan oh Facebook mat kere email tu kita ri yeah si Shana pues oh wah betul kau ni sari yang apa kita email kita kau nani a ver suasa ima mat ke kopi ruana ya a ver tu ni wajib Guay, imagínate que chévere. Imagínate que chévere. Maya, ya. Checa, checa que va. Rima y te pido ampis, a ver, bajar la cuita, papis y put no segunda. A ver, me llaman chetare. Apache va. Ya. Y no sé qué te apache. Es que tu mana te vas tu cunequita, yo última apache, pero put, yo pita que te ruani. Umanje a ver ruai kacha kita rua mau tamando kita kering a ver que ahora pasa ya cabeza pasa chama 2004 iski waranka tawai kanchi wata pche okiri kunang kai iski waranka chunka pusa ni wata pi lapan tekmen tesemuyon dingen kita iga chunko ari mga tawag ko na rima. Ima na yung kasyang kitsis. No kakane kay Rua. Facebook. Ari. Kay Facebook nas kapi. Kan ko na. Pai ko na pa. Hinanti ka pagkita. Kay tanong ko na. Anyan jasa. Ima na. Miya to ronchita. Ari. Facebook naman chepe apache na kitsis. Futus kata. Mensaje carne su mancho ari tienes paca kuna nga champis cheta y otro ya te vas chep ari tienes paca que cama no canca es mai mus kan den coach pero sapa killa kanda con game y me mana con mana kasolina hay que pancacho mana puni kason kan huwa tapi es que watapi 15 watapi pero sapa huku wata imi mano chepe cambia gunga cheka kana iki makia chepe kawane ichis kai kamay no kawanga kanya ki wada kasi man sa tsuki video wasto cheka chet churai koi ma hino papis redes sociales sepa mashike kashani aprende kecha YouTube shewan kashani cheka upin no wanga toko shunjis mai pichu suwa munga muso wicho musa chika makangkat pokonan jis kamanya picho dari mbok jis karan chika rudi no ando pokonan jis kamanya Trisha kemana?